ole chi bai le ve kule mizo tli rol pani pong sual tu mi pathum Assam police ten man zalen ogas ni sari sang ni somni paruk mizo meche kumtling lo pani Kolasip district lammi pong sual ron tu mi pathum chu Assam police dolai Kachar district te chuan an man thulak nai na tarlan danin an mi man te hi Amjad Hussain Laskar kumsomni Rajnagar Saddam Hussein Laskar kumsomni pathum Bagabazar le Rinku Das kumsomni panga Khaspur te an nia an pong sual kumsom panga le somparuk mi te hian Dolai police station a ogas ni thum sang ni somni paruk jingdar ni lechan bevela anin report nuwa poi khoi tu te hi zongin an manta ne Kachar district additional superintendent of police crime Rajat Palchuan heng kumtling lo meche pani te chungchang soin an soidan chuan pong solantum ti an hriat awangin thei topin tangma se anin veng zo talo an tia kumtling lo ani ti an soi hnuwa an chungchang hi juvenile justice danangin kalpui ani ati he case under section 70 sub number bani gang rape of a female minor under 18 years of age le 87 abduction of the Bharatiya Naya Sanhita BNS Baga section 6 aggravated penetrative of the protection of children from sexual offense POCSO Act sang ni som panhianga zialu ani thua soi pal chuan thil thlendan hi atwar tu te soi dan kan record mangin kan chuya hemi kai noya kan niman te po hi danangin ko ta hruai ni to atia mei che pani te po hi atul danangin medical exam po tiani to thua soi bok Kachar additional SP chuan kumtling lo an ni awangin an ma ni hi en kolam ni thua soya an chung te nen po anin biak to thua soi bok Kolasip SP lalrin puya warte chuan heng meche pani chung te zon chwa konga Assam police tengin na angin man lak pui ti zalen na hrila wareng te police lamin an chung te kalvel na po an boy pui thua soi bok police te chuan tu na hian heng kumtling lo meche pani le an miman te in ton dan ba ka khoya tangin nge anin phurti le a case kai noi dang te chu an chui mek tian soi DRI le Assam Rifles ten ambulance atangin methamphetamine thanem takan man ogas ni sari sang ni somni paruk MSR Directorate of Revenue Intelligence DRI Aizol le Assam Rifles chuan nimin khan sakei bangla restaurant bul selling bula methamphetamine thanem takan man Assam Rifles thu chwai na tarlan danin DRI le AR te chuan an thudon bo zuin selling bula joint operation an neya Suzuki Eco ambulance chu tidingin anen dika e ambulance atang hian methamphetamine tablet kg sompanga cheng viable che somli panga huan man thudon nai na tarlan danin e ambulance a hian meiche pakhat chu dam lowangin an phura ama ba ka hian ambulance khaltu mi pa le midang pakhat ambulance chuang an man telbok methamphetamine lir theile mi pathum te chu DRI Aizol kota hlan ania heng an mi man pathum te hi champhai lammi vek nia soyani mol thom nota nula thi thua Mizoram police in SIT din police ten ngun takin nu chui na thok mek Aizol ni sarioga sangni somni paruk ni thum tharia sangni somni paruk thotan zandari lichan vevel khan AIDS lalram din pui kumsom panga apa AIDS na lompuya mol thom no chu anin na tanga chuak chen hriat lovin aboba khotlangin ngor takan zon nuin ninga tharia sangni somni paruk jingdar somle minute somni vel khan government middle school mol thom dot compound na thia muania emi chungchanga hian Lunglei police station case number 84/26 ninga tharia sangni somni paruk U/S 103 sub number 1 140 sub number 1 BNS Jalwani he thil thleng hian police benga thlenvele rang takin SDPO le atim te baka forensic lamte amhuna kal ngalin increase le amhuna ti tu tulte ti ngalania atok ni ruk tharia sangni somni paruka aruang hi civil hospital lungleya PME neyani Mizoram police chuan he thina hi poi kan ti tak zeta thu boy Jalwani vele achui turin Lunglei police noya a noya tarlan ang hian special investigation team SIT din ngalani special investigation team leader pu arlal thankima SDPO Lunglei team member te
pakhat na ASI ZD Lalrem Rota Lunglei Police Station pani na ASI David Roding Puya Lunglei Police Station SIT hi mual thuam nota in khwar ngalin ngun takle uluk takin hnuchui na an thong hnala tun din hmuna rin hlel thuaman an la omri lova thei topin he tual thina run thlak taka poi khoi tu hi man chua tumin bei me kani hemi chungchanga hian thubel chian dol lo the dar lo tur le police hnuchui na ti khailak zonga khosalo ram turin mipuite kan in nge na poi khoi tu man chua na konga thei topa police te min thopui turin kan in so mani ole hei hi police te na mipuite min ngen na ani a aza om khop mai hemi chungchanga hian thutoite han soi belle lokila nula h ram din pui chunga thilthleng hi mizo mipa ti ni lo ram be seila meichia te inga na le thlamon na chu mipa te hi kan nia mipa te hian meichia te kan ti thlapar fowa an nun na hlutak an chan pa fo thin ani naupang poisei lo ten an tuar pha fo boka farra tam taka nom pha naupang nun kong dik lo dai an tam pha bok ani mipa te hi chak jok tharui nei jok kan ni wangin meichia te tan in nga na le an thlamon pui ngam kan nia tula chu wangin kan hampui kan mizo meichia te humhim tur le an rin ngam ni turin mipa te kan in cha thar ni sela mizo mi pawai sen doral ma zam ngai lo te kha meichia te ta na ding het tlat turin kan han in cha thar ani e news pakhat ngai thak chan zomang rule chom khwain in kai hroina an siam rule chom kho chunga pol hrang hrang hrai tu te chu zulai ni somni paria sang ni somni paruka join meeting nein an kho chung mi puite himna tan le dan bo chia nom lo nan in kai hroina an siama tu ma in dan an bo chiat lo an du tin tar langani he tiang hian in kai hroina dan an siama pakhat na namdang vai ILP nei lo le an ILP fel fai lova kan kho chunga local te kan manani chuan an ILP ti fel hunatan kar khat chung hun pek ni se ani na ILP nei lo le ILP fel fai lo te chu an ILP fel fai ma chuan cheng sang khatan da kham turani hun tiam chunga ILP fel fai an ron nei man chuan cheng sang khat an la let le theyang an da kham te hi receive fel fai tak pek thin turani pathum na chuan namdang le ramdang mi tu po bazara anin zor le la khom thir chezon thlengin phalsakan ni ina le kholaya kalkwala anin zor le la khom phalsakani lo palina namdang le ramdang mi tu po khochunga thil zuare mo la khome mo anomani chuan cheng zanga an choi zelang ti te ne rul chom khwa te na in kai hroinan siam hi a thatle maya an pakom tak zeta thataka man lak te po be seila tin khodang thingtlang khwa mai ba ka abik takin aizol khochunga hian local council angte NGO angte po a hetiang dan in kai hroina dan kan siam te po hi a hun to via wen riata chu tiang ko nga chuan inen ton tlanjel te po a thawme ole khati chin kha vunata na news kan siam thei ni se idanga te po thei chin china ron chun som zel kan tum don nia Government Advocated High School Teachers Association Nikata chuan provincialized kan ni to ang meya provincialized din muna minda let le tura sarkar kan nor na le tuna kan din hun adok kan in 8 atanga din hun hiam zo lamsam kan in ta sarkarin minda atumna do dalin lungoi lo na kan man tira hemi chungchanga sarkar ne kan in piak na okas ni som pani sang ni som ni le paruka PSC meeting nei ma chu adok high school provincialized velote special category 1 na da kan ni na notification chualo tura kan men na chu palzutin nili ogas sang ni som ni paruk zan hian sarkar chuan notification min chuan nan ta gumsom pariat lai kan om to na din hun po thalawa din hun hiam zo kamin da na rule le notification engti kong main kan pom thei don lawani ti lan tir na tan le he rule hi atok thengin kan to zel don ani ti en tir nan he rule hi ka hale